Miruri ya ica ikuhĩ yote tiyumĩte kũrĩ ambunge atumia a kuma kaunti itiganĩte makĩhũrĩra ndebe ũtongoria wa kĩama gĩa Kenya Kwanza ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nyandandũku. Ambunge aya makĩaria marĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nambale kaunti-inĩ ya Busia maugĩte President William Ruto nĩonanĩtie ũhoti wa kũrehe Akenya hamwe hatarĩ gũthutũkania na nĩkĩo arathukĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere makĩria thutha wa ũnyitanĩri na thirikari nyandandũku. Rais William Samoei Ruto alikuja Nyatike akasema hii ni barabara na mimi ndio rais, hii barabara iwekwe lami na lami imeanza kuwekwa. Wanishinda wanipata motivation kwamba wakishinda watapata kila mtu pesa ngapi. Nataka kuambia viongozi wote wapatie youths nafasi zao, talanta ikuzwe. Vijana, mnajua rais anawapenda. Mpira amesema wakishinda wanapewa nini? Wamepata ama hawajapata? Ona kũrĩ ũguo nĩ morotete mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gũtwarithia na mbere ũkabira na ũregani ũtarĩ na mĩthingi. Kwa hivyo mkisikia kuna watu wanalete ukabila, muambie hao warudi kule walitoka. Si ndio? Mimi natoka mlima na nataka kuambia ikiwa kuna watu wanashikilia William Samoei Ruto ni sisi kule mlimani. Than me, Raila Amolo Odinga, and is bigger than you, Daktari William Samoei Ruto. Wakatuletea broad-based government. Lakini kuna mtu kwa sababu yeye amezoea akuwe hapa, hawezi kukaa hapa chini kwa maslahi ya Mkenya mwingine yoyote, ndio analeta hizi fitina ndogo ndogo. Oho, mwandiki wa kĩama kĩa ODM Edwin Sifuna ndanerisha kuorotwo nĩ ambunge aya makĩmũgiritania na kũrega mũrũgamo wa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga. Wewe tunakupenda sana, wewe ni ndugu wetu, wewe ni kijana mdogo. Tunasema hata hii siasa ni baba amekufundisha. Raila Amolo Odinga ndiye amekufundisha siasa. Kwa hivyo baba akisema amesema. Ngĩribotera Inooro TV, niĩ njĩtagwo Waithira Nduati wa Mwangi.